Isuisuay katapurimana Torimo Natok sinuwala Kadakato Haruson lihon Haruson lihon No kitang balon Yesus kasasalit korong ay soko iwan sino kadang katong Yesus na sombihon harmaso tapos Kusarot ako dinangantakan Orulima itong sara Kadakatong Haroson dihon Haroson dihon No kitang balut Yesus kasasalit Korong ay soko ilan sinunod Kadakato Yesus na sondiho Haroson dihon No kitang balut Yesus kasasalit Korong ay soko iwan sinunod Kadakato Yesus na sondiho ay soko iwan sinunod Kadakato Yesus na sondiho Kadakato sondiho ni Yesus Sanong tatuong kumadati dan sanan pengkuran na tabar na kayo niya galit di buat tahun-tahun ta ka namatid nakapagyampay iswanggat panamarasan na bora sa dusun intay ko na hari bulan di teno nga 20 hari bulan 6 Kumano pa nga asamok na apatatulan ay sa kinapagyampayan natin. Jadi tatuang bay na, puji Tuhan tu alan sandat sa nangila piramutan YouTube no pohom kinoloid-loid ay dat ay so ilat video nga ay sa nakapost nakiriman ngay ako na dila YouTube masurat ay so nadihat bangut nga alan sandat sa nangila piramutan nila gisamdad ang pupusan iti panambarasan nati dabay na. Paingka nagit Dusun Ministry page, Dusun Ministry Facebook. Lo nga live to kana nakapagyamong. Akuri amintang tanda no po nga popokitad mo na ta nurin din minsingilan tay ka iswanggot ilabora sa kinarahingan dat mindaw daw puji Tuhan kaya pengkura tabar iti na po pamagunan dot nango iti
tumod pasimbayanot kaindalanon do karan. Puji Tuhan tuh sanang karan do ino pa ite no di pukul 4 sanang yung bakaran nga iti lain at ming kata-kata. Ay so akano do sanang lain ay bumumang bo apya kumun pada sanang akon ni komumang nga it sakirod WhatsApp nga milo no WhatsApp suway na po kayo rihom ano milo akon po dad miagal kabor siaran dati ati mimanggat ano milo nga korekot na di jam 6 lebih hom puji Tuhan minanha kakasiwatan dat maya iti piramutan dat tatong bay no alasan to ko dat katilaw bus sadaan na kago ya. Okay, jadi hitid pemagunaan dan nangoh buati bentuk kakapailan na kayo timpud danda paingamong ako dit isa tinimungan na sumikul online dangadaw jadi iti kasiwatan dodong tuong kasimbayan pod aiso nohon kaboling kahangan dat piramutan. Okay, atok pakatilambus kanau misisa to ka disong samay. Kinarahingan sundo isong kerjaan sorga konsi kau da tatuang diti. Tanduli kawihay da kapagyampay mayad piramutan nagi pitimungan iswang ka panambarasan boras sa dusun maya diti boras-boras no makian we sa kadung no gisambot kanoy haydat mangilo o manukay santob di panambarasan dit ay bulayan da tatuang iti may iri kadaw nga manhak da podang tudukan papay samok dahay kumadiya kung sigaw ti piramutan dat pinatabilang no kumadahay gunaan dahay ti miyampay niyantok di karohyan no tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus amen. Wah, jadi isuang kasiwatan iti iho nga pare kata ko nagibarasat siyo kumada kayo to aiso na di panambarasan dot gisambot atuang ngabay no di nakatalib patut na padi hamilo hid manala ta video hidi bo momon say video paswangon dahil hitid grup-grup teka iti aswaw channel YouTube page Dusun Ministry nga iyati natit agumuot salug yati nati agumu salug to agumu na pay kabaling kahangan dat ay oburuan dondoh na pati nga inapahit kagumuan da gunaan na tulun nga iti TikTok pa TikTok iho nga arohyan ako lakamon da TikTok haro nagi TikTok osuaw nagi mati kadaw TikTok osuaw TikTok nga inapay TikTok hindi akan ko pinatabilang ko demiya galilo page Dusun Ministry to memang menamboras at ay minamahon ngayon na pa'y TikTok hindi lobby da ikamoyan dat ikagumuan lah haray karait da minamahon haro hiit kapasyon haro nagiit awayaan dat isuang kapasyon kasunsudon na baka piyadi tampinay nga montok dot tinaro bora sa dusun it aswaw TikTok akan ka paimpanu da minamangon milo nagid it katamping-tamping takuri nga
lebih ke mentok iti tinaruda dusun lah. Ya. Jadi saya kira dapat insan timpu dot kalau kita takut siaran langsung TikTok, oswau TikTok kahom. Oh, ay lanod. Oh, itinupo nga ako ni ko panambarasan dot. Ay dami namangon. Don dusun ni di don boros sa dusun nga labid kuman kapasyan dot kagumuan. Eh, Mungkin dat milohid asimatan da sumano nga mentok na pati dami namangon iti na kay si Santo ko dot page Facebook Dusun Ministry hom nagi Aswaw channel YouTube. Oke, jadi paingkuran ada ko tabar iswang got pira-pira tulan di nakatalib lebih panda ti tahun bay no nga gumu nahat nawayaan dati tabar-tabar rit na Taliban nakatahambay haro hit o sanong nawayaan haro nagiit nakapaguluh haro na nakapamanaw miniduk pagun iya ti natiralan ko pasyen dati ti rango ka nga suway na ay karangahan dit nawayaan di sa sangulon nga paingkurop ya nga patilambusan no pa dati ko pasyen to ko. Okay. Tatong na po ba inom orahyan ako magangat dati dot mayat isa o panambarasan di nonuan ko tulod kapuriman pain maha. Nga iti na po kamon na pain maha dot i oraytan dati titot tatuang ba no nga akon kakaray titi kahaharan nga i kapurimanan dati kapuriman to kod pain maha-maha to kay ko isyo kay sangulon. Okay? Aya, susuway. Iti na po mantan ko lay dadid nako pamaguna hilot apps camera fi live ala hido ko di mintudu dito umbalay ko na YouTube nga sumuang po la channel o so channel nga ako di kayo tudu itudu nakatulod di mato di la suwang ako na ay camera fi live untuk page Dusun Ministry kinalay dad abi na maguno di kasuwang gisambot ay ako di mila share montak ko kailangan dahin na group WhatsApp to di o kita hit amin talangit WhatsApp dan WhatsApp jadi inapayhara nga Bluetooth Chrome na no hiti sa di TikTok man kinapailangan dahin na group isa kagut ay kapya arungad di laho di page Dusun Ministry nga ako kakitando ngaran do kayo mintalang na comment na mintalang nga hiti na po YouTube asal mongumin kom okito miagal di Elda Fred Gangkay halo kasi okito no lo nga ada na po ay mintalang lah jadi siyo tu aku di oritan ngaran do kondo nga tangan ko po dihitim apa ilalan mintalang gitu hari po mapangintangan. Oke, jadi tatuang padi bayi hom isa na patamodan dati nga karait titit kamondot kapurimandat maha-maha kako isang ulun. Miagal na padaho kapurimano ko dot pay maha-maha ako ko Elda Presley. Danda na pati bulan tulan ko hopon.
tumbay anak udat kagumuan nepoh dot gereja dati nga mimpun neti iso kaubasanan dot isuang ke gereja manantu iti memuruan isuang da gereja di tahun da orikot. Ina pa kemudian kutinga iti pemilihan panitia pemilih. Jadi haro nagiot wo kanda oritan takad maya iti panambarasan da totong bayna. Oke, isuang dat buk kejadian. Buk kinapamansayan kataluh. Karait iti napatulun nga naratu isuang gaduso. Hingga poh da kitab nga inapohit o pintar iti dupot iti suang talun nga iti tulanut. Ako ni kay palanok tulanut. De mantad di winon sa da kinorohingan. Kagumuan no pod ay nailan dati nga ino pa itulanut ti hom. Minay rusa di rogon dahiri tulanut. Mamusaro ako nom. No, madihot kabungahan nila tu ilo na patulanut nga nasuangin lorogon. Nunudi sala ila tulanut. Nununan ko at kinahantakan nila tu nasuangin lorogon ila tulanut. Nakura tu akon ko manuk ko akon ko kambing na nasuang, akon ko sapi nga ila tulanut. Ombal ko nun nakakita dat iti dupot-dupot teka iti piarawon suang talun dat suang gorogon. Sa ninaro ko pa impasid apat na pada mapatataw nom ako na kumbala ko kita iti suway ko tulun dat suang gorogon. Kamu na po itang Pinay nga obulit suang talun to suang gorogon. Tinagitulun kumontokon o pintar imiloh dat mongintong ko hingga pintapot hingga amu o suang gorogon. Nga ilan po gompian datim. Ako po kumbala ko kita o suang gorogon dat ano di o suwangi nga ato ko kailom na suang kamo. Okay. Jadi naritandat ino pa tulanut didi nga munang kiboras si ditanto di munang kiboras si tandu. Iso na pa kabantadat o kita dati dilo nga ni ko iso o kasuwayanan nila tandu naritan da hawa da antakan nila perempuan lagi. Akon ko iso o kasuwayanan di siya dat ilo na po tulanut nga kay lumimboros. Dam ay say mo, di naritan mo nga. Kung kita na po dati, ino po kasuwayan ilo tandu nga okon ko ilo tulanut to kay lumimboros. So kira na po, kasuwayan siya nga, ay, pingkuro ka diya to kay lumimboros kakanto. Tay ko, nakuro madila to kay lumimboros ka. Sa kira na po igompian dati miyagal ko tiyaw, burung tiyong, nga kahilahi di mimboros. Tapot, iwogok pa ma. Naisuang orogon nga, irin pa nga hilap kitab la. Kumon ko na pa nga iati da timpud dandola. Ingkura haro suang talun tay ko piarawon datin na suang gorogon miyagal iwogok ko na raitan hindi. Ako po na kumbal nga ako nagina kayo na kayo la. Okay. Jadi
Di noretandet aswayan di tandun ay koy lumaku di mimbora sila tulanut ka. Nga ino pa itimpo dendam it montok kahitid watas dati nga megali tiyaw. Koy lumoboros. Nam kaswayan ni wag mano pa piaraw gampiyo nga koy london momit de boros dati. Hardadi tunggul tuod de piasaw ho di saliwan walay. Napay nakarikat ti haditi nga samok tamo di piasaw. Lebih kurang hopod na kaki mentadtid limput tawalay. Makawas mo ti okay kita kuno ko marot. May natalo na hopod kaki it piasaw. Tok koy say di tamo dosin hiri nagi samok ko bilik. May kuno mati rasuno nga tokom piyay no bagay round dandan na po tunggul po di haro di tiyaw daminay pagantalo orangaw kuno hari tanak di ko lumanguni tingahawan di sa roda di may ngon salak kayo nga tok ano di kasalakay bay nun PJK no jadi wah parut juga ke depan di kasalak 30 kaki di kasalakoy o sarot tagadon modasid apatay tiyaw palagasa di gisa mo nga dit po na katulod na kita ko hilo maturi isay no pakaupo na buli may panalakoy gompian po na dati nga koy lumoboros nga itaw burusan nuno na po kaubasanan da boros sa orangom iri ni pihulit-hulit kumon na po nga arat na po borasit yaw nga arat na borasit imumugompi iguak dati nga omitanan mati wak ano mo paingkuro na pagguak num iya di na guakit itiyaw bas na po itiyaw mo boras sa baso kamon na po nga bas ni manawalay di mo boras at yun di dati orangaw nga haragi anakal po sanang iboras si mo magampi nga haro hikaw balutan do rumikatam rin po boras nga tok apangaro himo titiyo amo ni ga ditiyad dingi inogi tangara atongon po boras so iri nga aswayan to koy lumoboros haro ni kam tok bisa ko piya kari ngan putulo dila piya putulon nga kay lay momomit talay di jadi kakitanan po dati akon ko iso it kaswayanan da tagayo da sayran ilo na patandulo nga nakakitad na pa'y tulanot nga koy lumoboros. Di nailanom koy lumimboros nga isuang talo ni di ka pa'y kura. Nga ikalansanan dat karikatan no po Yesus kumuindom asalamat na ko kaano ta ka rumulat tito nga suang talo nom kulong pa'y kura kulong koy lumimboros kamo. Ay so, di naritan no kay lumimboras nga ay inapay kaboboyuhan ng osanang no boka. Nga aduyadit ka po girati nakahantad. Right kaboboyuhan ng ikaboborasan bahasaro kanto gi. Okay. Sayra do minisimbar-simbarit rogon itandu idi. Gisambot ay nagayat di ginaw di tandu dot may pagano hidit tua do pong pangilanda aratam o sanong alumi sa kakitanan haro pa di kago komoyon nuno komoyon kailan aratam ito sanong milohin dun osili do miyagalo kinorohingan
hari muhetet ngarati no padilo nga adi la tulun kailad aratem osonong dit apa na kapangakan da tua kayo tua ilo pagaduhan tu gyadi adi kailad arat ini tong sonong yadi kari nga kakitanan no padati it apya nakakanilad tua dat pagaduhan nga kailo no dat hingga aratem hingga to sonong ilo bo nga ino pa'y kagayat kapilo nga osilih kondo miagalo kinorohingan kada boro sa miagalo kinorohingan doho no pag ginawom kano ko pada miagal do kayo kano ko miagal lisyo iri iyo kayo piya nga orohyano ko idan kano ko dat miagalit do kayo orikot emang ko pagi humakungaran okay. Miagal di Tampinay Midin suara emas yung monondig suara emas monon monsinding nga ginaw ko na ay yo ko padasyo ka sa kirad miagali lopina do kailan na mamansay kuy to kailan pada mamansay kuy do miagali siyo tulun lagi sa pitulun nga doho na pag ginawa ko to kailan ko pada iyan isyo ka kakita takad dit kailan manguriding kailan mo magitar orhya no kunudad kailan miagali isyo mo magitar ginawa tulun sa pitulun lagi nga orhyan to kono sa kirad iswanggat iti pangkat-pangkat to osilih wadatin yang berhormat isay mada okon pundot osilih miagalo kinorohingan tokoy kinorohingan sa kirad pailihan to ko kapurimanan to ko dot hirid dan tandu ihawa nga tandu pad antakan di isyo minumunsit ti pamagunan ay mada kay gayad osilih miagal kinorohingan nuno na po nga awan say no milanuan sa iyat ti kalumis osilih akong pakinorahingan ng poing ka iyad di ginawa iyad di kapi ako idagayo osilih akong pakinorahingan ka kada borsan osilih kinorohingan osilih ako no padad katua menteri tahun dapan Jalan Raya Amas akan nakajambatan Amas Jalan Raya Amas dagi tu tok nakanaik mo tiga tangga Amas sa doon nah dahulu naging dad osili dak kinorohingan megalo kinorohingan tokoy osili piyama ako megal lorogon nga idogan dito nga sonong mo kon kita ngarat miagal ko nuno po kasanangan dorogon may pagompuangom bertaubat nang datulun may ponong puro silot tanganak kot oryan namin panaw dongot tuwong kadagya okon podod osili miagal kinorohingan osili pia megal rogon nga ondo si tulun ay dahulu naging osili miagal kinorohingan jadi mantadil kakitanan nilo alumis takito alumis kita itua kagayati kailod osonong araat kailo no monimbang ila tulun dat hingga tasonong nga arat no pakago no kasyedi apatay ay apatay ay lo matay osilim miagal kinorohingan ato irita mahal
Jadi kakitanan no padi man no po timbang-timbang halo om. Kilo no osil miagal kinorohingan at agayo kapio komoyon. Om ilo ni kagayat kapio soro ko. Jadi ang isyo pagano akano pero tinandanakan. Hari karay dua tinan kano kon nga ay so inoritan ko pero tinando hiti. Nga ino po'y tapot nga nakapangakan. Among irad nayahan to'y ko nakasila no to'y ko nakatingab no nga nakakan minangakan. Oh, kada no din asilirogon. Okay. Om, sayra na nakapangakan pagano kagu pangigitay sawo. Ngo, patako. Umadisaw daw. Paingkura da kayo tasaraw. Nakaduso na to isil. Nakaduso na nakapangakan ni tando ko. Nakasimban na pamagunan ko. Paingkura dito di. Nga, ino po di naritan na hitihom kapangakan po di goduo. Nga kaukab na di mato. Iso ang ayat katuro. Kaukab na di mato di lo ngoduo. Ilo na kailo. Dat poin langgoy. Tok kung poin langgoy di poin labas. Hingga kaya kontak hindi poin langgoy ko poin labas. Om ngayon na di panambiri di round at kayo winansay rasok winansay garong. Kuy insalan nila kusay na minangakan. Da sa kirad ihati ikusay insalan. Common ko na pa da insalan nga. Sayra no pa nawon sa iti pamagunan kadik kinarahingan na itinapanda nga iyain da mangurus. Minamungaran nila ay suang talon ngay. Sayra no pa di dat no nahi di kusay dat minamungaran nga adi siya nakakita imiagal daw. Kamuno po nga ay sa tulun dat naruban di siya mo nang pipi no po suang talon. Kagalaga lidadi lokara nga. Suway di ko piyo. Ako di ka tulun. Nasayran nawon sa ilatandu. Sangulun na itandu. Nga dondoh na po di nga paingigit ti siya hit tuwa na pagaduhan. Nakapangakan ni siya patakan di dia. Iya di nga anuan. Isuang na pisimpangan akanan ko kaamo. Paingkura. Sa kira na pat uhatan ta kad paingkura kaya kadanap tatapad nudi hot kawawa nudi kawangawa may pangakan kadatid dondo nga intahan no po kanta kanom sa kira piad dondo dat ihati at isuanggot kanta kan di nga agumoy mangakan. Paingkura kaman kud agumoy mangakan. Sira na pod aritan dati karay tapi yung bolutan. Hari kapi girot na yung bolutan. Misisinta ni iwa apa na kapisaw wala. Sa kiropin hapo kapisaw. Nga haranday kantakan dat mumusid miyagal ko kapitongkian. Hari may kiros. Ay, si pisuayan di mga kanidi imoy kiros. Kamun no po nga dondo fiadad ilo at awayaan kantakan nga
hari kasari mangakan no kay lo la sarita. Ikapikaruhang no nga harohit osano nga awayaan kapitongkian hari may kiros hari ongulaw no ngay kamun no pohom pakikitanan no padatim dondoh fiala kantakan nga haroy kasari mangakan lah agat tumutigalat nawayaan lo kusay latilo tu kasyo nga songulu no ditandu song isyo ni sawo pero nagidi tadawd mi tanud-tanud dondo pa yung igiti tua nakapangakan siyo nakanan no kamo ay syukur na tu akan kayo ilakusay lah kapuriman ako it nuri di hari kapuriman anda onsi kau tu akan kayo ilakusay iho na pod kain kokotan ni siyom yung di mangakan kapangakan ikadaw hay kuren pandad kagira tasinta matu nuno na po nga ay taguangan na po kamato di harohot isoot nuri di pinailang ko na kitoko pikaruhangan nakapikaruhang no nga suway katumbayaan lah kon ko dati katumbayaan ako din no kay lohom nda ako nakarati ang paingkuro ko sa saritan kinasalimpunan nga ikinatutukan no pohom no kapuriman nilo dot ino pay pikaruhangan nga agayo kantakan kakuan no po nga miswa miagaloraha komunta ko no pa dati ti miagaloraha nga harigay komunda talasemia pembawa geduo pembawa pengidap pembawa normal jadi pengidap na pagya nga itambahan na raha gari pembawa na pa nga akay sumakit nga kapisawa na pati pembawa geduo tanak na punda nga sumakit tamping kukuro tu amatu nakapilo dit amu po gisam po nakapikaruhang nakailoh dia lo dat pembawa talasemia kedua to komunitang kiat mati pingukur madi rete digi ay di pendudukan no pod isuang ga kita nga buli mitang kiat nga miagal no pod di pingukur madi mandati pabanaro kamu demi tongkian iri na di dat dandan po hom panuhuan no po kumatit magyang balot nagi nga ilaan no do kayo talasemia pembawa ke normal mada to kodad harohi sarita de miagali ditino tu kapikaruhang nga kapiloh na gidi ya didihom pitong kiad nad ay miampaid it okon ko harapini raga-ragaan okay agat iti kes setiap tigi jadi harohiimolohing gatiat ti igitan no pod ditanak daw hit tambalot daw may paintutun nga gulo no pod uhatan nga nunudi hugama anu ka to kosanong iti di bo kontak imang ko nunu hugama nga ma palu na di ruhangan dati tuhot nakopakiparisa naparisa no nunuhot naparisa na raha pembawa talasemia ko normal kumun po nga ruhangan no dituhot ay sadu tadi kidaw mo yan jadi gulit to kadi kagulat panambarasan karay tilot
iya lo demi karuhang. Kukura di dondo, mangkan ke kamu. Keputusan no padi kita dati nga ino pa usay nga nesio anuo itu ID minang minokok minangakan isiyo nga minangakan dari kadaw. Saira no padi nakapangakan nga ano kabadi mato. Tu ino pa itapon nakapangakan no to di ko kito. Tuho ti kadaw tagayo. Linumisok di lo minay lusad. Minay lisok o minay lusad. May gali susu ay karangahan na may lusad di harot perbuatan na ta kopi yo. Linumisok lang minay lisok. O ngayon na di lo lisok. Nga sayra dat renumika ta kinarahingan orang audi di lo inapay lang no korang audi lo do lang kinarahingan. Do manaw panaw dihiri koyo na ni di antakan dat osogit linumisok yelo. Pengkukuro tiga di lo lang kinarahingan nilo tu matung-latung tu di lo renumikot ko mampaw-lampaw tu orang audi lo. Akon gia ka mau kon ko mau daw ka kinarahingan. Ako tu orang audi lang. Tetapi no kanila ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah mampaw-lampaw tay ko maras-karas ko motub-kotub pingkuro tasarolo kayo. Orang audi dia lo lang kinarahingan. Masaraw ko di sarita di tambalot. Arati mana minipan ako karabaw. Ihumon di karabaw nga kito. Ihumon na tulok nga aiso. Pengkura tu anak kita tulok. Pasuangan ko TikTok ko manin ako simbaro. Jadi orang audi dia lo lang kinarahingan. Pengkura jadi mampaw-lampaw ko murubut-kurubut ko matung-latung maras-karas. Nga mengiroh dat pengkukura na po pamulang lang kinarahingan nga sayra na po koing kokoton dat sala to ko orangaw mati orangaw ina na patalingoh no nga ano pa di bora sa Malayo nga sensitive opio sayra di ina pa perbuatan no di nga apoy tapot miagal dati di tanganak po mo ito ka na po panakaw nga oining titolingod tulun kaiso. Jadi painsala kano pa di nga inatalingan no nga oining no makinangaw. Asado po nga orang unod tulun. Ay mangko. Jadi mantan ko ino pa perbuatan ikaw pinindalan dilo di nga nakatangkit, nakasala. Oining di lo di. Oining na yun nunuhot katutukon, nunu kasusudon. Ya di mari. Painsala ta kano po nga nunu no po hit okon piya ko iya ako mo yan nga iya ngay kasarahan no. Manangano ko bo. Kasangano ko. Okon piya ko iya. Kadang-kadang hiri na tumugod to ko ngay sumunod at iho makomondisilo ka. Sa kiro na pod miyagal doon dato kaya kunod na pod tin nakanek-nek timbangan ay agayo-gayo di hot tiyan
nga oining nga titaling akon asal lahara karait iti kumondat sumasayis tay ka tumorining nga haro ni ginawon ay iyoho na makamoy nilo ka. Akon piya ko iyoho kamon nga ino po'y ginaw ko nga mananganuhid dit boros. Iyo di pamari. Jadi ilo kusay ilo tandu mantad ko painsala yolo nga oining iti tolingod ay kori katanda kinorohingan. Oy, hino ni kinorohingan ka. Obirongo sorong kinongohon ngay namatu di. Miya galag yan di guntalaw yun wo. Modasih to kono po nga sorong kitonon. Okon piya ka tamburi at kita nga tamburi yo ngay. Modasih kono po nga sorong kinongohon ngay. Mongorongo mitok kito. Ay say piswaya di tumugod bo. Pointagod kono po nga nunu na po nga katagadan. Sanong so nangin tasok pay ngudukot tumugod ko kalangak ngay tandangon. Nunu na po nga kaumburingot. Jadi poinsala nga iyo dini kada miya galilot usayom tandu poinsala ilo nga oining di. Ilan nung poin kukuro palalang kinoringan nga orongaw ngay. Isay na ko ilo mau daw nga orongaw ngay di. Okay. Linahaw di kinarahingan nilo hingga ko ka. Paingkuro mapamulahula tumanod na padhiti nga tanda soal na to mod ay sa ilat ay dat pasamputul. Ino pa kaganda ay do pasamputul di nga tanda saru ano pa di nga ologo di boros akawas pa. Akawas kanto i boros apalak nga kakitanan na po otaron na hong pinamulahok kinaray pinanguhat hingga ko ka. Sinuwimbarit ikababasog kababasog sa kero magililisok paingkukuraw magililisok di tanganak tako po magililisok nundo sala ko dit lintatobo donga tuwang ya oyoyo no hiridis sa hawi magihom sanong so nunggat ako kito nga impiro nagyad mintalib-pitalib haron na ang indo ingin talo tumalib ay ko kita natin hirisawat ikababasog gat no kanundo ka oyoyo na ka nga kauni ma to kom mingkoroy ho numatin mingkoyli nandi to hingkomalo ka mantadit may ko kam akita kanon di sawat ikuo ka kita nundo ilokusay ilatando hinggo ko ka nga simbar no nagili numisak ko pyo ukurma dati lisak ko gisoming naisukayad hino ko ipamandi ka nga sinumimbar papagkita mimanggat ano ilo milan lumisak iati na po paing kurah ta kapag yan lumisak pa itaguangan kinarahingan nga ano milo bo no kadisinding hindi amo ko kalisok managmatat Tuhan induluhon tay ko nunupi ati rungon ay kalisok ino paget mantagado hindi nga gunsaw ti tagadon din digi karno pa gunsaw buhom suhon may sala kay tagadon na kagan no kulong patingkod ko piyo kaping kuro okay jadi sinumimbar no kasimbar sira no panorongo ko dat iya hiti kinenan iti nga minadasi ako tu ihan na pangapain langgoy itinadil linumisak ako
Boros kago kinorohingan, om isay pamadi hot pinopoilo dia, de iya no nga langgoy. Hari nang kudi mini kepangakan di tua deman tadi pegaduhan ide ka. Hingga di kemun da kinorohingan di oilo ngai. No kagadi maha tahu kinorohingan ka nga muhot ti kinorohingan letulun. Ay om pay kukurod kadi kailo pay langgoy ko mini kepangakan di tua pegaduhan kasya. Simbar no pod di kusayom no kasya. Ilo tandu det pinahitin isampaping ko isiyo minanahak dahon letua umadoho om nakan kudi antakan no podit asoro ko pakasari di pansi kulit sekolah rendah po antakan po yadi milo po manaput mo nakakasup pa di mila saputan mimila manaput kalahaw na din insan hirid bilik guru besar irinit asal lahawon dat pigi bilik guru besar ka nga tokom matub-katub tatap ti saputon ka kasuang to kadiri bilik guru besar nga po insan di naman tadi tuay do hirit tiradit ti dia pinigamut nagi arot talu kaki kanaru uhatan nandam kenapa kau ikut nakura tu tinuman ko dia lo nangatano ko giya kan na ako idangan nangatano ko dia lo kaubasan nandan om mga kano po nila time iya nga mga kano ka yun din no matigay ko hingi-hingi ngondo sa roho kalau dia makan tai kau pun makan tai ka nga ako ni ko pengkukuro iya di tu dadi hat simbar kinorohingan minumangi lo kusay om mangkano pun di siya tai om iya nga mga kano ka sekirot iati da timpud dendo pengkura di kadit kinorohingan kumaditan dudi nunuh na ko di tit pinaburu nuti ka nunuh ti pinawonsay no om simbar pa ditandu nga ila tulanut at minanirik doho minangudut doho om iri na din nakan ko ka nanuan di hukuman ito lanut kundat pinausong mantada tayo sana ni dupot ngay gisang buat inapali tusong hindi nga mamanawi siyo mamaguna titian iti di tian at okon di ko gakod nga tian pamamanaw tulanot ming kaliwang nitil mamanaw Saira no po di dot ay ikanta kanilo gadudo dilo nga mga kundo sala papasala no po okon di dagyak ako idan okon kay kuo ay dagyan okon kay siyo uhata ikusay ilo gya tandu uhata tandu ilo tulanut ka om sarahan na dat saira no po iyo di hot kay kokoton dilo nga nugadan di mantad hiritam ikoyo no ni hiritaman pengkuro madadi lad sekirad ako no nadadi dilo ila sala daw ugadan tu dadi ka pengkuro miagal ko uhata minay ko di pangakan kam to kam makiam pun dapat ti Tuhan dat na sila po ti pamati ka dadi makiam pun dapat ti Tuhan na sila po pamaka ila tandu makiampun tapos tiga kapiad ila itulah no taminay pamulitik siya mini pamulitik siya nga magay siya magakonsala o kuro madalad nakasala ako na
hukum ayaw ko na po kamatu umpay ngukuro dan iya dihasimbar nga kakitanan po dati ay so na magakundot yaw na po nga pinsala aga timutigal magakunoy kada borosan ako kasala ko piya nga aga ti magakun ay man ko miagal ka iti mikaruhang harasala no katagaday ko no disawo kapuriman kay kasala ko bo nga susah magakun dawlo na gindad kadagya kasala sedangkan it pinsala nga susah magakun ipit kasala nga okono magakun gitu saro ko dihit borosot sangulo na tambalot harap titipagon ni siya minoy pagkiano pendapat tokom mo yung kuti pamandid dilad balay pulisitid may pambayar saman kasyo jadi no pendapat nuti kan di tambalot tom karikot kano po dirim uhatan kano po dit ipulisam ako nanapod ay makima apo ko na po ituandat nasilap ako kanto kada no po borosan nasala ako nasilap ako to nasala ako kanuno po dihom kini nga koy nakasala ko kamo tindi nga nasilap kanuno po haro po paganatan jadi miagal ko hila takot talon-alon no di pulis nalihuan no papagugo ka tali pinggang ay nakuruto ka di makatali pinggang aya tama tuan saya silap kada no ko borso saya silap kan to kan to sa kira no po saya salang tahu pun kau salah kakagando nga saya silap kan po nga yo didit haro po paghanatan dot popotapot dia mo nasilap no pagati nga kay lahom pain kukuro kasunsudan nga nasala no pa nga ay memang ay lalo na pain tangkid pain sala no ako kuro na dilad aya siyo kinarengan na nasilap ako kada din no kusalo nga pain kuro piya nga inopohit ralandat apoin tapot kada to kano paganod nununuhot ay boros nasala toy ko no silap toy ko ako no koyla ako nakarati ay lahan takad tapot kapyo mo isuang no pod kaposian dati tumano de boros kinarengan no ay lahan to koy nga iti na ginaw dati dat lebih kurang ilo kusay lo ba haro ginawot aya hariralan na swipe tibo ka sunsungan to na po makihampunin da hari sabat lumanggar na po dito makihampunin da hari sabat ka hirinet harohit hari tamodon natin diri bo nga ay lanto ko ma nga haroy pagganatan makiampunin obingampun ni kinarahingan mo ka karati kinarahingan mo tapos dia di nga sayra ta ka dia tiru okay jadi kakitanan no po nga inapay kusay nga hara ko purimanan di siya dot yaw no po nga paintapot kay tando itando nga haray kapurimanan dat yaw no po nga paintapot amo no po akun kala jadi ilan no po sarital dat di kejadian kumatalulang pahilon to kono mangya kono mano po pati lambusan mambasa jadi ino manati pati lambusan dati ti panamarasanting nga
Saira kapuriman to kodot iati no po nga poin maha pa isang ulun. Hirine kamoyan dat menghakimi. Harande mo borasa tok kom ilo no di hakim mo o agayo duso to menghakim mamahakim mo tulun ka. Amu o kani ko iya diha kamoni lat menghakimi. Saira no po kapuriman to kod iati no po nga poin maha ko isyo. Gunon to ko dati det koposyon dati detinan dot monipong di sosangulun hirin nanday kamoyan da mamahakim. Karay to koti kamoyan dot bulan 10 dondo. Sumudia to kan natit pemilihan pegawai gereja. Jadi hiri na pun itinimungan di panitia pemilih nga manukay sukayo ni kaboboyuhon. Idipilion di lo. O memilih takod eldah dahitid gereja ulu dusun. Wah. Jadi pengkuro mandati patilambuso it ketua gereja gulu ko mandati bubaro pilio wagu. Wah umbalan to ko memilih dat buka undian lah cadangan. Oke, calon pertama Ilda Daukin. Kemudian calon kedua Ilda Palmis. Kemudian man po mano tandu tisok lah ka. Oke. Kumiso Ilda Daukin pengkuray siyati. Kadi di sangulun isiya no pa nga poing ka. O putay na dito sa poing ka siya. Iri pengkura mamahakim kay pwede. Iya di mamahakim no pa diri ham insanan no pa panitia pemilih mila na dati borosan ayah susah na di kaposir dia lo dia lo ang salamat ka nga ino pagyahit paindalanan dati tiya di tampinay nga haragyahit panduan dati o kani ka magano ta ko kaposian dati monipong gisyo aborisi ako kay siyo ay so kapurimanan dati akon ka irihi panipong dati dit ikapamilian do hiri no kaya di miyaga na po ka diakon iso nasawas siyo akon ka mo ginum aura mati tanganak siyo kumadaw asa nang hubungan di siyo ikagumuan iri na pagyang haraw nagay panduan Kamuno po nga ako, ni ka mamahakim. Nga, sayra na po dat kangkuhom. Ilda Daukin, sambulan, insan na mo'y sambayang, iho intalu. Hari ka po rin manandat yun. Ay siya alayak katawag gerejan. Insan, ni siya mo'y sambayang sa minggu. Nga, suwang ginaw ko na po, iho na po, intalu sa minggu. Ipagilitan dati sebagai anggota gereja aparo takapiak kongay kasambayang amu taka katali buat papaguli persepuluhan manhak persembahan nuno pa acara gereja hinokon diri nga kada taka mangusaro dat patut tet isaulin girang pon iya dadoho ilo bo patut to iya doho tu kongay kasari kasambayang ginaw dati tiyan di iya di na po ginaw dati nga iya di na po ginaw kapurimanan dati dat mangintang sa sangulun hirine kamo yan dat mamahakim mong hakimi iswanggat Matius turu ayat keturu kada ko pamahakim moin iyo kayo nga ay hakimon ka tu ino po
pamahakim nu di mandu guno dat mamahakim nga iyo kayo kadaw nga dihakimi om tipongon ponipong di guno na kayo monipong nga man potipongo umadia. Okay. Jadi ino pa dihit tamodan nila nga kada ta kana pamusarod iati na pa nga paimaha kay sa sangulon. Tu kapurimanan na pod iya di nga ilo na la kamoyan dat manghakimi. Kapuriman ka na pod asanong kaya kay sangulon nga mimbulay ngay na mo tiri. Mimbulay na net mingkawas ang ginawa dati. Kanun da mintang nga no kanda mingkawas sa paginawa nuhom iboras pa di malayo nga mamandang rendah kana dit papakamu-amu kana dit tulun da suway. Yelo na polo ka aron dit iboras dat miagalit di. Karangan na pondo nga iya na po yung maha-maha na hiri. Yeah. Kakitanan no po dati antakan dat sayra no po nailan na kinarahingan dat ititulun ako ni ka tumitik ka pinataham numanis siya uhot to pininguhatan o sanong-sanong minanguhat nga ay o kito dat iyolo na po di nga harohot kapurimanan da monasol suway ko popokitod iya no po tapot ako idagya nga ilo gya tandu dat pino hitim doho om ilo gya tulanut ka bora seperti di nga papakitod ay kapurimanda iyaw na pa iyaw hipain tapot jadi iati iswanggat kay sisan dati di gereja nga mantad ko tulun to kakaubasan iho nga kapuriman mantad komon ko pagi tulun to kaubasan nga hari kapurimanan dati sumuhan udat hari to saraw to katiyad di pasaraw mo pasaraw kakita ka na di sa mulun nga o kita no nga hari ginaunod pay labi-labi ka isyo bo pay maha-maha ka iya ka isyo nga ilo na dalaman dati panatasay dat mangada mong papatunod moed ino pay kapurimanan di nga akon ko gisang momomonsed iati no po nga magano kopasyon kaboboyuhan dati dat panipong kumasa sangulon kumatulon na suway jadi tumbayan ko dat nakasandat tay tamodan di panambarsan dati di ikalansanan dat mantan pihak kalau mo kon dati nga apurimanan dati tim makiano takon ay sakadung ko kinarahingan gisambot ino pay kapurimanan dati di nga okon ko asilid iso kanta kan no mamagayat dati manumpalid dati mantad ko ralan na kinarahingan kada da momonsed iso indahi kababakan dati iswanggat pisi saan dahingga na po kayo nun o kain kakatan dati da kapag isisaan natin iswang boro sa kinarahingan okay aya siyaw to anaruhoy saraw ko dad talunan ho padamin anaruhoy pa makasarig mahampahitian to pa dati iti panambarasan datong bay no pasanong na pohat apiramutanam kapiro ba ta kakago do hari Kamis dat minggu arika ano misisa ta kad iswang sambayan kinarahingan asundo iswang kadyan sorga kung sikaw datatuang giti insan pakago da newaguhan ni hay mantad dat boras no mantad nagi susunod no kumadahay pati lambus si hay pasamok kumadia mo edad ay hay atagak mantad dit pangintangan tumbayan ng ihad iyan po nga kasari-sari dat
mo ngintong dahay hingga na po ko ngayon dahay nga iyahay nagi asaro do lumisok tumongkiad mantadidit panudukan ang maralan daw pinutumboyo. Ang paingka nagiginaw dahay mantadat ihay na pati tulo na kubasan ihara kolomokon o gumo nagi karahian ang makay bayaton nga itinadat harohot keperluan dahay panghupan mantadi atuhan. Kung sikaw nagi mantad insanan makikinongaw mantada sa padung dielo timpu dielo isambot kapag yang payahay iswang panambarasan na tatuong ditit berkatay nilo mantadot nuno na po kendalanon palayaran dilo labi pandad kay si sandelat iswang dat keluarga ang nagigereja umpay ka nagi kalidasan dilo di manahakot kasi mayanan iswang ke pelayanan ng tikit-tikit ada. Kung sikaw mantada sa kadunggutuhan ting sambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati inakopo tapi rubat kakagudot soyrak kopi solo. Jesus na son Dios, haron son